Ministério Comércio e Indústria cria oportunidade de meeting em relação entre Timor-Leste e Indonésia, lihusi Forum Business Deal International Trade Expo, tinang reunião no Racing Lima. E o Fórum Business Deal International Trade Expo tinha reunião em Lima, nebe halau ia centro convenção dele quintane tema a força serviço a mútua economia Timor-Leste na Indonésia, vice-ministro indústria Indonésia ato nia apreciação uma parte roto nebe halau contribuição no organiza atividade ne. Vice-ministro indústria Indonésia Faisal Reza Hateren, Timor-Leste no Indonésia e oportunidade ato a força serviço a mútua que área economia. Tuir Faisal a relação Timor-Leste e Indonésia ne especial tama valor comércio e a nação rua ne as e setor roto não foi oportunidade para Timor-Leste a torre infraestrutura e economia. Faz almoço sub empresário Sira, os Indonésia a aproveita a oportunidade de governo rua cria ou de hari cooperação economia nebe ativo liutan. Mengindikasikan bahwa Timor-Leste yang terus membangun infrastruktur ekonomi memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Ini diwakili oleh Kadin dan para pengusaha mengambil kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Timor-Leste untuk membangun kerjasama ekonomi yang lebih erat. Kami pun di Jakarta berharap bahwa Timor-Leste dapat memberikan banyak kontribusi kepada perekonomian di Indonesia, mengingat hubungan yang sangat dekat secara geografis dan ini seperti sebuah hubungan persaudaraan yang tak pernah lekang. Lihusi Forum Nemos, Ministro Comércio e Indústria teten relaciona entre nação ruane, bele fodalan atunune, bele hari serviço a mútuo e economia nebe forte entre Timor-Leste e Indonésia. Timor-Leste saat ini sedang berfokus kepada diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Karena Timor-Leste ketergantungan kepada sektor minyak dan gas ini sangat tinggi. Jadi perlu ada alternatif pendapatan bagi negara ini. Sektor-sektor lain yang belum tersentuh secara maksimal, pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian. Jadi ini peluang-peluang yang saya pikir bukan saja hanya bisa digarap oleh teman-teman pengusaha dari Timor-Leste, tetapi ini bisa juga dilihat sebagai peluang investasi bagi teman-teman pengusaha dari Indonesia. Jadi ini yang bisa kita lakukan agar selama mandat di pemerintahan yang ke-9 ini, kita secara sedikit demi sedikit mengurangi angka pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan. Kita dalam mandat 5 tahun ini sekitar 10%, kemudian mempertahankan pertumbuhan ekonomi 4-5%. Ministério Comércio e Indústria facilita atividade de negócio na BIA, onde cria oportunidade no facilita lihusi política regulatória na BIA ONA, onde a força setor privado Sira e a Timor-Leste. Equipa cobertura GMN.